Na bwatongeria MBEU mbithi kuma rutere rwa Upper Eastern ni bethirite bagichumiria na kwariria maandamano jazimio jaria kwithirwa jagikarika o kiumia arana ndi bethirite bakiuga nthuki mbithi baritumirwa BUBUI ni asiasa baba ni untu mwankira thaiji baingi batina NGUGI endikagitenio ko ni bethirite bakiuria nthuki mbithi baba baketho bagitonyithia kiri uthukangia bwa into bia mwingi na kinya utonga bwa muntu kiumbe. Kaitene kawe nyange bwitite na mbere okuyirwa kumania na maandamano ya rutere ruregani na thirikari atungerie banduki mbethe kuma county cia Meru, Tharaka Nithi, Isiolo na Marsabit ibachumiretie konanio gwa bwao bamantu kuthuka nkuruki na rabarombete bamubao kureka utumirwa kubwithia wenyangia bu tukwenda muturire nontu ijutete negoro muno juu na inikwe na tutembe kwenika muturire tukinga investors na tuivenga nontu wa manzara ko happen thaizi na zara kuthithika thaizi mantu ja political issues santo betha ira barina their personal gains the politicians na ko itobaterie kurungama mwanyene kuruirira rights cietu tutego tumirika BUBUI kukataa kutumika vibaya, kutumika katika hali ya kuharibu na katika hali ya kuharibu biashara za wengine katika maandamano. Tubatere kuthugane mantu jegie into bibina mantu jegie kwithirwa turi amoge kithomo turi amoge kwandikwa ngugi turi amoge kuretwa methene nkuruki bonanite kuria kwanirwa ko imutaratara yura yotumirwa kweya na twanya tutongeria thirikarine bakiwa nthuki mbithi neti nyuma na njire nene. Kama mtu ameenda retire, tafadhali ende retire vizuri. Then vijana sisi ambao tumesoma tupate kazi, kwa sababu tuko wengi pale kwa barabara na tuko na makaratasi yetu, tuko na tajriba mbalimbali za kufanya kazi. Kwa hivyo hilo jambo linatukera sana na linafaa liachwe mara moja. Tupewe kazi, tufanye kazi, waone nguvu mpya. Jambo la pili, kuna kitu inaitwa loyalty kwa serikali. Loyalty inatumaliza. Loyalty ukishachaguliwa weka loyalty kando, fanya kazi vizuri. Kwa sababu wale wengi ambao wamechaguliwa kwa hizi vyeo si vijana, especially CAS. Si vijana. Ni wale ambao ni marafiki. Kumania nontubo bawete thine wagi bongo ate kanduki mbithi ibo chukumira baba inge bao chunkumania na wagagie bo bakiromba Rais William Ruto koyoria wira ne bo aweke bo gitaria siasa. Kwa hivyo tunaomba serikali iweze kutimiza hayo matakwa yote, vijana waweze kupatiwa pesa na hata idea za kuanza biashara ili kwamba tuweze kupunguza hii ukosanji kazi ambao uko kwa wingi katikati ya vijana. Tuiringira president wetu KUURUA twari na weregero Ayuthi baba inge bakandikwa na no tweterete no it was a promise tuteko give up itokweregera Ayuthi betu bakaandikwa na thirikari nene ikabatea. Vijana waweze kutafuta mbinu za kunjimundu kimaisha, maana wakati ambapo vijana wanakosa kazi na ni rahisi sana kutumika. Kwa hivyo ni vyema wajiengage katika kazi hata kama zinakaa nduni ya mna gani, ili waweze kukaa mbisi, waweze kuwa na jambo la kufanya. Rui barombete thirikari ya muna rutere ruregani niowe kama ubatu ya mukenya mbere bakiwa kasakasa ya ibo ikwinyelia na njire nene. Batu tukiuga nto ba dialogue tutekuga ba address issues chao. Turuga ba address jara mantu za ku affect nation. Batu metru ya tongeria in the nation. Tutia tongeria gwetu ake kwa nandi tukathirwa tuikete MBEU mbere turirwa ni antu bara tute ku represent na area. Nkiripotera Wero TV kuma Tiania mbeta wa mukiri wa mithika.